mushi aranyarika inbox akaga we had a very nice time. Inaleke tuge wechi athitundi cia kuanga. Nidironire Carbon cia kuure. Carbon cia kuure ke tuge cirio na mbia cia kuigirira thitundio. Riu icio ni icio cietagwo ultra modern. Yes. Rekio kindu kia yetagwo kiega tondu Runo na diburu dahana ginya ta kihura ngosho. I'm watching the video right now. It is beautiful. Is this an in what ya baby top? What ya? Royal. Studio nori. Oh, yo ni royal. Ekiana kwa uhuru. No tuko na huko no kuo. Ona huko no kuo. Wala stesi hau. Na gutiri ndiro huko. Yo neno ni athakara we. Kiara yo na nyaki ero nacio na kuria muremu. Guku no Africa. Guku no Africa. Magemia. Kameme twakinya miaka 28 ni tugakinya hau. 28. Tutitigethiana na twatigio iri. Kia na uguito kwane murango namba. Nacio carbon guku. Ni ikoretwo na moritu matigaine. Tondu kwanja kuma hindi ya corona. Kuma corona yoka. Ni twagiire moritu ma here and there. No, it is a beautiful studio. You don't know ona kirubada na haicha metha iguru. Acha guku ndungi haicha metha iguru. It's spectacular and beautiful. Ina ginya lounge na studio na ha. Yes. Haru ni lounge. Ina sofa set cia ukando. Haru ni horu anti turufe na agi hora ira kayo gacai. Ari oku theini. Mena mawakiri. Na kaswiti. Well, we will get there someday. But this is very achievable. Ona mungu thoyo witu githe ndari kaundu guku. Uriku? Mungoso wa guku. Ni arita gukisi yako. Ko dia hitia. Wodo wetu tawatia. Mudhogo witu. Mudhogo. Yes. Kana mudhogo. Mudhogo. Yakeru. Wilkins. Wejeni aisha serigo ko Rwanda. Ana munene witu guku. Cia Rwanda ciake ndinge imenya. Niene desio. Ono ginyanirio. Uria ojerete na ko tuhuka. Leana mundu ungimenya uhoro. Yes. No wega. No kune gwathakara u. Kule. Ni wima. No kwaja mixer ni kuhutia he. It's a smartphone. Guku ni tukwamba tuigananie tha. Yes. Wana ugatonya ngiri haha. No marara ihanderia na mwejerere. Hogano wari ucio tutire. Tugithi gorofa tere gorofa ya mbere. Haha iguru ri. It's an ultra modern audio visual. Yes. Ultra modern. Yes. None mo kiganira no tuhana please. Tondu guo niguo kuri. Reke tuone oguo. Ndio. Reure. ODM. Orange Democratic Movement. ODM. Ogiene kiama kia 2K. Gaformirwo 205 after referendum. 205. So ODM iko miaka 20. Ona late last year nimanari na celebration cia miaka 20. Absolutely. Ikiaba kurugama kidogo the party leader etwo. Atotiga. And you know for a longest time ODM ikoretwo ndugia mehakanie na ritwa Raila Odinga. Yes. The party leader. Yes. The vision carrier, the party leader. Furniture. Yes. He was the image
image of the party. Absolutely. And never mind, after KANU, I think ODM is one of the longest lasting parties. Kihama kina miaka twendire. Harĩ rĩu ciama iria ciĩkuo currently iria tũngĩgĩta ciama cira active gĩciaca rĩ. Tondũ yes nĩ kũrĩ nginya ADP na nĩ cia kabere. Nĩ kũrĩ Ford Kenya. No cia kabere. But ODM has managed to stand out. Kĩama kĩna presence ĩngĩtwo presence. Yes. Kĩama ciama cia gĩũteti kĩgaĩrwo kĩgĩna kĩrĩa magayagĩrwo. Yes. Nĩ kĩama kĩinũkagia gakeki kanene. Absolutely. But now since the passing on of Tinga Onyalego, nĩgũkĩgĩte ati. Hĩndĩ ciothe kwagĩa ituĩka rĩ. The transition sometimes is never that smooth. Transition nyingĩ itikoragwo ci very smooth. Yes. Gũtagĩkorwo nĩ gwabangĩtwo biũ. And I do not ndigwĩciria nĩ marorete that likelihood. So now everyone is in a kuagamaya. Africans kaingĩ rĩ. Yes. Maũndũ mau ti maũndũ nĩtũmenya nĩ maũndũ magoka. Yes. But somehow we refuse to accept hĩndĩ gakinya teyo. You see, I'm a big fan of Barack Hussein Obama. Na nderoire speech yake thĩinĩ wa mathiko ma mũndũ mahĩtahĩtanagira gĩturwa gĩa president wĩtagwo McCain. Yes. McCain died of cancer. Na speech nĩ ya Obama akiuga atĩrĩrĩ, McCain himself had asked him to speak at his funeral. No anyita nĩ abangĩte aria. No, we don't do that in Africa. Hapa ni gumu. Even if you're housing. No. McCain had arranged the speakers. Aria makaria. Now he did not want a routine service or a memorial. Akimevanga we mwene. Nĩguo gũtũtivanga maũndũ mau. Tuga gwathi ũrĩa ũgathire wĩtotĩtegũra. Gwathi ũrĩa ũgathire tũgakatia. Tũkebanga hĩndĩ ĩyo. Hau rĩu nĩho ODM marĩ. Yes. Now of course rĩu party leader position yake nĩirwo the brother. Yes. Senator Oburu. Who is trending all over. He is the new meme in town. He's a new meme. No mind no I can get to miaka. Beto munini. And yet you still have to be alive to the fact that Dario vibrant either way. Ona hau kavere. Ekorete na iratu nene muno cia gwikira. You see, Raila Odinga Lego. Arugamagia na ciugo ithatũ tu. Aya. Vijana weka chini, weka fija chini. Gukahorera. Leo ore is very murky water. Riu ekorete handu nake ata imaginate. Yes. No ekore. You see, our mono ni are, you know, the characteristic. Leo charisma ori. Yeah, the brother. We are actually seeing it more in the daughter. Yes. Riu kule nakuo kwena atiati kiama-ini. Yes. Na kwena jikaikanio. Jikaikanio eyo. Is very much visible. Yes. Na nikuragia faction, actually nikugite factions. Yes. Mirengo. Turaigua mimi ndio Sifuna. And the Sifuna is very articulate. Very. His diction and his ability to speak to crowds is wowing. Yes. Even on a performance yake ogorora kule Senate. Yes. He is a serious asset of the Senate. Yes. Mimi ndio Sifuna. Na kwa neema ya Mungu mimi ndio naibu kiranja wa walio wengi katika Senate. Na mimi ndio katibu mkuu wa chama cha ODM. Na ule aliandika mkataba kati ya Rais William Ruto na chama cha ODM ni Sifuna. No, Sifuna does not mean his wife. No, he doesn't. And the ward guards of ODM don't like that. They don't, because there is a Sifuna Babu Owino faction. And there is the ya moemo. ile moemo. Wakati Raila alikuwa na kitu ya moemo ya kusema, alikuwa anachagua Kibra. Wale wanasema ODM waweke makono. Bwana huko nyuma makono sioni. Aya, let me begin by saying, chama yetu ya ODM
Kuna wala magavana Ate. Tumesema tutachanga kwa nyinyi 3 million. Na 3 Senego. Sasa ya Raila. Radhi take inyata Mungu wetu. No giga, you have to make a reference. Raila alikuwa amependa wakati watu wanacheza kidogo. Sasa ile mtu ya mwimbo weka sisi wimbo moja alafu tukatike sivyo. and Winnie is also giving ODM pundits a run for their money. Winnie ira nake ne aratetemecire nyumba ya ODM. You know, Winnie gives the vibe of his father, of her father. Yes. Riu na no akiona riu gikia maitho riu no akiona ne manyitanete riu na murengo uyu ungi wa yes. Those who stand firm. Yes. Especially andu aria matabaya idea ya broad base. Yes. Tondu nä kå ronekana rä u barothi må nene wa broad base ODM-inä rä tå sasema serikali ya Ruto tumefurahi sababu nyinyi yote sini ya ODM. ODM, and I would like to mention so that mujue tuko kwa mkataba. Kwena ma pro broad based. Yes. Na ma anti broad based. It was expected largely. ODM is not a small affair. Watu ya Kibra. Do ya Senego. Yule le boro koma ina aro asene. Kitu ile ya moemo. Iko hapa, si ndio? Si tutawabona huko nyuma makono yenyu. Iko kwa chini makono. And you know, Winnie, never mind the word you can accentuated. Doing that can I thought me the polling station. Shatiwa iwa huko. Sio takuweta kaba ikadafu. Korolero kashifu geti ni. Osio matike idana Stacy, bali was smart to all the marehu. Kwenda milengo ya hiyo hili. Si tumesha sema hiyo mambo tumekubaliana. Si ndio? Si ndio? I know he has the poses of his father. She has the poses of her father. She's her father's daughter. Sasa mnakuja ati mtafikiria mtatutisha Pana. Sisi sio wapumbavu. Usi yagithi mwakomwe ri. Mwakomwe tu. Ni yako mathigitha. Arabatara kuingiria haya kamwe tu. Aya. No, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta was not that kind of fun politician. Maki heta ndage turoge gatundu South mena Moses Muhia. He was a greenhorn, a political greenhorn. Dona akaikaranga ri. Kira igothiria double breast le tamu agagirira. Aikaranga agituika magathi. Amanya tu kuga kiugo kimwe. Ndugu zanguni. Agikura. Yes. Winnie. Watch that space. Watch it. Keep your eyes there. But I can assure you they know ODM. Yes. Nekuya no. Winnie the king is what was the quote? The kingdom is still on. Yes. Yes. Sema ODM
ni machungwa, si ndio? Hiyo si machungwa. You can even see in Abdul Somad now. They are very uncomfortable. Very. Na Joho. Umenya riwashe nena me murengo wa broad base. Yes. Ndarugo murengo uyu ngi wa anti broad base tiri. Ndurarenga mwaki. Ndurarenga, and it is full of very energetic people. Very. Wesio na babue mweno osio. Ye ona babue mweno osio. Na Sifuna. And now win. Riu acio ni marakenda my deal is to ODM. Yes. Na gukire yake a Ndaigua makenanio afo double stomach. Voda Bogat. Sisi tunasema ODM chama yetu ile tuliwachiwa na Raila. Raila alisema wakati kabla Raila tawache, kabla yeye tuwache sisi, Raila alikuwa wameshakubaliana na William. Sasa vile walikubaliana, sisi ndio ODM. Tuna ODM. Wapi Makono? Yesi, handume. Na kanyama balale kama tingenda kurumukia. Kindu kanua. Yesi, Ronyondo rwe kanua. Riu matiraigua kurumukia. No kionia mwana Ronyondo coke atia. Umutunyukithie. Sema. Niseme nini? Sema hatutishwi. Na tulisema kama tu vile Raila alikuwa hatutishwi na yoyote. Sema niwe party leader. Mimi si ndio party leader ya ODM. Mlisema Oburu nikuwe kiongozi. Yeah? Makondo. Sasa sinimalizia hapo. Yano sikoika. Murengo wa irio kanua wina kamulima kidogo. Ai manu wao ri. Gitoero wao na worano ri. Na taban boy wao ri. Yeah. Helio Sifuna rauga. Mimi ndio Sifuna. Mumeniona? Na mimi ndio seneta wa Nairobi. Tunaelewana? Na siwezi nitake niseme yale ambao si ya kweli. Naitwa Sifuna. Naitwa Oburu. Party leader. Abi makofia Raila. Some of the Den Kanu diehards, kina Molo Mutisia, kina Keika Kimani, yes, kina Sharif Nasir. Odo wajakara dote. Oh. Jaga Karume. Yes. Kaya moyo kaya moyo kifaka yakua kitu kapeleka. Sisi tukisema kaya moyo kifaka watu wataanza kaya moyo. Kuja kusema kaya moyo hajafanya kazi hajafanya nini? Ndio pajua melezeterio. Ana mewaja chama endelee kuhesabu kura. Sababu kura haijafika. Bado. Simutalinda kura ya nani? Jaja na 53. Ay, yo le camado, basti. Que Dios. So those people were there. Sasa tunasakubaliana. Wanasema turudi tena. Mkutano ijaisha. Rudi ya best, broad based.
Sasa sim makofi ya broadbase. Nyinyi hapana penda. Piga makofi. Kwa nini? Tutaki. Mpige tu sababu Raila lilipanga. JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija na tumesija leure. Ndio. Adhari. Ava. Yes. Ando moro waramu ni andika kidogo. Yes. Maraki ni hoero ida. Ando mahia kanitha. Yes. Na mara getunga tobega. Mara ina tukutendeleza. Tukutendeleza. Mara gosta. Tiega koigua tukutendeleza. Otita miari. It's been a while. Tukutendeleza. Yes. Maraki nawega. Maraki irio cia kiroho. Maraki ujirio kiugo kiega muno na kiramatonya. Na maraki heo kirathimo benediction. Maraki rikia ki service. Yes. No riu athari he maburi akoragwo namo ma kuria ruta wira. Ni araugite ni akunengera mutungatiri maburi maya Mary at least nigetha akimenya guteithia cirika aiganana naki namo kanona mutungatiri akimahuthire ni undu wa service. Yes. Ndio ni maburi manene arakira muruwe riu marugamanite mutungatiri hau njari akira muruwe thio haria buti urute maburi mau Mary uke namo to mutungatiri ni gidayuka nginya handu ariku hau na nakia kanitha. Yes. Buti tisi cia kwihingura miu. Sieta automated tailgate. Yes. Kuhinya. Wanake wake agithi kuruta maburi ri. Micinga iri garagara. Micinga. Micinga. Muzinga. Mufinyo. Wake nyuanji. Mufinyo. Yes. Yeah. Na six pack ira tumokai. The six pack na ego tumuka egaragara gatawari. Kuidia waru karema-ini. Waru karema-ini ni utengeragia na ndumenya gutengeria riku kana makondo. Neo police iri andu matumagira ruongo kurira borithi. O mundu athia direction ya makarigo magubuga tau. Riu athari ai. Ai. Mizinga iri hivi. Yes. Na ici cia mikefe kugaragara na imwe kwenja aba. Kurana te mana propose toast. Ay. Waje eko mijokira atumia amatha. Atumia sidwe. Pepo. Ni tunakuja kinyume na roho wa Joy. Mitugu yothe ya ngoma iya tugucirie kinya Joy. Uga ngoma wa Joy ya makoro jawa ihoero. Aba tina ihenya tu kisibe nawe. Mari maundu mariku maya riu gari no uma nayo. Wambia garare nguri andu othe ni moi ndaneana ngari riu ni amauma na ngari no kawoci kare kirabu marahingura mutungatira mura it's okay ucio tu mafuri you sort the mess. Atumia maothe to muhoyo
Mucukania tuire amwethete. Yes. Ewa thani aragethitwo ni athuri. Ayo tondu undu ucio urahanikire king'ang'a-ini ri. Lazima kuchukua hatua. Yes. Kama usimamizi wa kanisa. Yes. Ejua he mundu wa he ohoro. Mundu ko sobrene thirikari-ini akifakia kinjira hindi mathire gutetera mundu ri. Otuikete na ithito na ungumania. Kifakia kiuga sasa lazima awekwe pigu. Na apigwe picha kwa gazeti hiyo. Watu wajue si vyema. Na hikio thini. Na ndio murathi gute wetho uteithio from the highest office. Guthiethagia State House. Sasa awekwe pigu. Apigwe picha. Na gazeti hiyo pale mbele. Awekwe wajue nani mwizi wa hiyo. Kiratha atiri. Ana ndio the makwenda mali ogu. No, Kibaki was like that. The very resourceful person gave me that. Riwa anane kanitha marakira horo ucio hanikire king'ang'a-ini na tungia kuoya ikinyari no tonani ithuĩ ta turite tigiti wake wa matu-ini. Rĩu tũtikorwo turite fare ona mahitia maria manene na niguo ndathuri yake no marie itana gikwira uria dina rigugituirwo Omaraga ada twin la sava me akesi angite na ni gwicirio na mahitia haria mokeire ri ni haria kiria kiguire ndonagikana ucokirie ngari-ini riu no akiona ni kuonania ni indo ciaku tondu kuraugire ziteo ibuba riria tuteaga gikori nona andu ni mangionire ni waraihaniriria na mucukani undu ucio mutikona-inie riu ucokirie hau na tondu atumia nao ni makiaragia na ndeigua marauga nginya ni uhurire rukungu riu undu ucio ngwiciria ni ugutwitikiria tukuoere makinya ki marumu na ni undu wa rucio rungi na kiria mundu ahuthagira tiga kurehe ihoero riu no mwiria ni huthagira ithuĩ atirĩrĩ tutinokaira tutikwaniria horo ucio atha tukuyu utari kihara Takaya cira nake arie iye ni kugeretie nginya kuhana chaingia irandu ni ndivei ayuthi mauga ni mishinga na manami menyangia na maretwa mauga ni anga lekiria ni iretwa anga mutego acho yeto mutego riu ndakiona uhoro ucio ni ngure muni kuneka ndakiona handu hanyono ta mundu uraikararia ruwiri githere riona ruo tondu na mukebe ukuminjwo kiratumia ri niguo utumire undu wihe ni ukurikana atha ana heni atumia murataguo gwitwo ngugi ana heni atumia ya mamo lifti akuwete ati ucuru na ni mucemo kihura maikija ko manunga miatu na wagema leu kaundu kautondo kauma mbica-ini tu kùrùgamio ciumia ici igiri bambe tungate kwao kakundu guku ona gukorwo kwanunguka tondu undu ucio nduma mwega na andu ona matigocokete gwika atia kuhurunjuka
Na nä å kwä kanitha waitå ndå rä ngari nyingä cikoragwo inya nä wana maitho mothe me hau ningä ona må tungatä ri no tå nä aratanya nä tå kå gä a gä ikaro kä å ndå å yå no harä atanaria mbere ya andå tondå må tungatä ri nake ndagä kä rå ria matandå-inä tondå nä må rä ithi wa rå ru rå rä kå rwä ruothe arä a ehia na arä a etä kä ri arä andå marauga atä rä rä mwarå atha kanitha ona ithuä må tå rå gamie atä rä ri må tiå kä reria gä tä kä a må rungu karä nyå må kagaya muoyo ena madifenda gå ndå gå kå kå rä andå metuire anini agä kristo na iya macabirie maigå rå na wä nyå må kä rä araika atä må kaga na mathagu sandä må komboka må gacoka igå rå ä nä kä ningä atha nä mwana må kä nenehia å ndå ningä må ngå gå nyua nä ngoma atha nä atå kä ragia inyuä athomio no tana må tirä nä ritå nä å kå hå thia mä ario tå nä tå kä atha nä må nyanyaguo ana no gå kå nakuo nä kå rä mä taratara yakuo nä må rakä ra ihoro tarä cira wa muoyo waratua atha nä ta muoyo atunyanä te må ndå gå kå caimani wa gå kå tå kä anjia kanitha å yå aruta mburu arä no kana ngari kwanja njore må ndå å ranyua no nä o nä mwarehagä rwo kanyamå må tionaga nä må tigane na atha ningä njä ra ya muoyo må ndå nä gwä thurä ra ti gwathä rwo nä tå gacemania kåu marä twa manyu maga ibuku-inä rä a no nginya kä ama gä tacå makinya tondå å horo å cio ti må thaka tå ngä oneka twaå kirä ra nä tå må koraga gå kå tå tiä må thiaga kå mauma haha tona noki må tirä må rå ro tå na mwathakania nä ndiumbå rania maå ndå gå kå rä u nä å ratukania ndeto nä å ratukania ndeto rä u nä må tigane na atha korä å horo å cio rahanä kire hatarä na maitho maingä rä no tå kirä re thä na nä atä rä u harä maitho maingä nginya ma ayuthi acio maitho maingä rä nä o kristo å cio no å rakä arä rä rio kahora wetereirio tige kwarä rä rio å tige gå trend wehere trending na top trending rä å wä ke kä ndå gä tao natural death wä ke self distract atha rä u agwä kira o å guo no karambinjå kä ria tumia nä ko kararehe thä nä rä kathecirwo hani karuta mä nyä rä karathiä ta nä ta tia gas nä ngä tuthå ka handå yage kå menyeka Monday tariki 19 ithe ya muhozi nä aracokirie it was expected nä tågire haha Friday tå kiuga Monday tå gä å ka rä nä tå gakora må hotani wa gä thurano kä a Uganda gä a president anä rä irwo nä true to our prediction Saturday afternoon he was announced as winner absolutely na nä må congratulate nginya nä leaders from the region they were very quick to congratulate him including our very own ona president wa
bururi wa Kenya. Yes. Ona Kenya atumire ndumiriri yake ya congratulation. Daktari William Samoei Ruto. Yes. Ona gwataniro ya mabũrũri ma Afrika. Yes. Hari atwambete kwikururia hanini ne hata naho hari na ndugamano. Ni hagite kara. Riu kule kwa Uganda ri. Yes. I think things are fine. There, you see, again I told you, Uganda has an entire generation that knows nothing else other than Museveni. But we get 86. 86. I wonder he has been president for 40 years. 40 years. You never thuriro last week you never thuriro ne ruherio tamu ege. Yes. So he is likely to be president for 45 years or more. Yeah, when we get that really, what I require is one more term. Just give me one more term to finish the projects I've started in Uganda, so that I'm able to have time to complete. Out of Konino Neo, I will bado heka wira araigua tatigete. You see, I had told you about the electrification project. I was not able because of the weather. So you will allow me another, just one more. So you want another rap? Kana ndio nao makoro moerera project ya SGR. Yes. Ithu tuko twakinya border ine. Na makoro moerera. You see, because I'm the pioneer of the ideologies of SGR. Bobby Wine and his music cannot fathom. So you allow me to take it to the all the way to the mainland, so that it come to Kampala, go to Jinja, na Tororo. Yes, so that we can Tororo, so that we can work on projects like Namaiba. And you see, together with my son. You see, when I retire, Bobby Wine is going to now. It's not good manners to argue with your elders. You can now argue with the Mohos. 76%. Yes. Bobby Wine nake nigifa na emwe. You have to give it up to that young man. Ne kugeria. Uganda ri 20 something na lwego kule kwa Kakamena na kwa tata ni raite. Ona tata na 98. Na kiabagi kude kadwa leo the magio na geti. No, Bobby Wine fought a good fight. No, he fought a good fight. And you know, given that he's a young man, Nekua, he's placing himself. Yes. He is somewhere. Gayange moto oriare. No agatha na kono kukana tuweke. He's a round power. Yes. Kana mundu ngishape opinion ni poro liosio. Toru na kia dhura kuena sio. Yes. Actually Uganda re. They consider him the people's president. Yes. Yoshiru hana la ila kono kono. Yes. People power. Hafu ata campaign yake. Eu de no Museveni dali brad eta odu slogans it is slogan yamu no ego ku yakonyura na Odm letu atia broad based they going to fuse our broad na bread no do metodo hali mo gateini forward so no you kama sile ya nusu mkati leo de no Museveni ugo tire kindu gya kwenyurana au akarothwa why should I you see I had 76%. So why am I dividing the government with strondolas? Arauga tigane kuaromereria yake matana umiro othe. Yes. Ni agirauna na ire Bobby Wine makiria. Na ni arauga aromereria yake ya mweri. Ni amarika make riu ni akurakuru. Ni maraire hinya. Marare miro ni kweyumeria. Au hende ni akageria kumeria andu. Ni aga facilitate ya aromereria yake kumerio. You see, some of my supporters are elders. Some were not feeling well. They were unable to come. I should have had 92. But you see, his supporters, all of the young people came out. Au tigina hari andu aki othe matana umira. Tigania mwe matengera jonto miaka.
Koroni marumĩrire othe. Yes. Tuona Museveni tiga nĩ gũkorwo wondo rĩrĩ wotongoria mĩaka yake ti mĩnini. Ti mĩnini. He is 80k. He is 80 something. 87 or 80 what? Hatwere hamzoni. Koroni mũndũ utakoka ya mwake ri. Yake kinyete andũ akũria atĩrĩ guka nĩ ũramenya ũyũ. 81 he has to miaka mĩnini. Ti mĩnini. Nĩ kũrĩa he is in power. Protected by the best of the best. Yes. Na baboini no arageririe. Kondo ko ure. No rathukia mundu wathanite miaka 40. He knows everything in that country. Na mundu ucio ni aiguika akiuga atiri uthamaki aurutire ku. Aurutire githaka. Yes. Na ati wendo uthamaki ucoke githaka. Coka ithaka ire okuo. You see, the forests are still there. They've even become Raja. Yes. Only amacokeirie internet. Yes. Thutha githura no gutangathwo. Uyu Bobi Wine when you house arrest. Ndimenyete. Ndaiguĩte akiuga nĩ mũhingĩre nyũmba. Watuĩkĩte gwake nĩ kũhũre kaba. No we akiuga ndakĩrĩ kũu. Nĩ outsmartire system akĩũra matekũmenya. Ngũicia tondũ ũhoro ũcio nĩ mũthiru rĩ. Ngũicia no mamũreke aburerange. No Museveni onake rĩ ndagakĩhĩmbĩrie ningĩ indo ciothe. Nĩ ethere mwanake ũndũ agĩka atĩa. Nĩ ethere anake ũndũ wa gwĩka makipu busy. Thirikari ndĩkoragwo na wariĩ. No amwĩre you listen young man. What ministry would you like? So I can give you sports. Or we create a new position for the young people. For the young people, as long as you don't bring your policies to NRM. You see, if it is detrimental, we will not allow it. You work for the young people. Akorwo nĩ akwenda thayũ na thane na thayũ. Yes. Tondũ andũ acio manarĩ thutha wa Bobi Wine rĩ. Nĩ gũkwĩra ena arũmĩrĩri we. Harĩ ũndũ arauga makaigua. And the pressure is increasing. Akorwo nĩ akwenda thayũ amwethe maikare thĩ. Yes. Akĩmũria rĩu ũngĩenda tũrutithanie wĩra atĩa. Yes. Ndirona. Nake akĩharĩrie. Na hoye kacoko kirira. No erwo atiri. Your Excellency, there are pundits that are saying you need to divide some little of power to the gentleman who was fighting against you for presidency. Who is saying that? They can share their business with him. Your Excellency, we think it would look like a good thing for your administration if you would allow Bobi Wine to serve in the public service. Give him something that is not consequential. All right. Give him sports or forestation. Oh, never mind. The question about Bobi Wine no ed. Guti mundu thuire wondo. Yes. No, if he has the bigger picture, we ondo ngitikira uhure ondo ngikahanika mwega. Waswahili wanasemanga usitupe mbachao kwa mswala upitao. No, mbacha is a very cheap carpet. It's a rag, cheap rag. And mswala no, mbacha is a nice one. And mswala leo nere anaona katare kidu kirahenia. Leo hata guteo. Ote inyo kinyirete ki? Ijanya. Yes. But ni siasa ya Uganda tio ya Kenya. Tio ya huko. Tondũ na andũ akũu nao matire marakara maingĩ. Yasa. Aitha rĩrĩ. Aitha mwene kuo nĩ amahũnirie guoya. We ningĩ no ũhũitio nĩ guoya. Tondũ ndiheba ũrĩteigua waku. Kana nĩ maiganĩrire. You see, ningĩ ũndũ ũngĩmenyera. Tondũ gũkĩrĩa andũ matetĩkirie atĩ Moi nĩ ehereire power-inĩ. Especially arĩa marĩ the generation before us. They would not believe. Yes. They would not fathom. Tondũ mũthenya wakwa mailed father njĩra atĩrĩrĩ. Hĩndĩ ĩrĩa Jomo atũtigire rĩ. Kwĩ andũ mathire gĩcagi tondũ they would not imagine
Uria kungiaikarire. Yes. Ona moi indo ciothe magithie gicagi. Magithama. Yes. So there is that as well ku Uganda. Andu matoi uria they are uncertain. Uria kungiikara. Matirecia bururi ucio no ikae na thayu. Ithe ya muhothi atari ho. Atari president. Yeah. We wish them well. Oh, the best to our Ugandan. Peto ile kono gutukonie muno. Yes. Uganda ne tukonie sana. Oh yes. Ndikaegere wari andira ri iri andira niku nona fare no ya guthie makutano iraini hiyo ndona ukiuma makutano githie Sagana ndona ri andira handu barabara-ini ni waraini icio ni arokete gucerera waki niwe wiriga kugia warie rari yes ni wana icio ni suni igire itahana-ini icio ni suni igire ngurani even weather soon itihana-ine ndu ria ndira is ni ta ikamba-ini uguo is a fairly hot place yes no ni undu ri urairia ndu itura ria kuria ndira ri oga kwi waki niwe uyu wageire wari ukurarire Wakine has something called an orchard. Yes. Orchard ri. Ni undu ria mathoma maandiko ri. He mundu maandiko ri witagwo ni Nabothu Muthoni. Uri wa ina mugunda wake wa matunda. Yes. Ni vineyard. Vineyard. Riu ucio nake ni Nabothu ungi. Yes. Ena shamba ya matunda. Yes. Na ni ahandite thabibu. Yes. Grapes. Yes. Grapes. Nui thabibu tinyoneki. Thabibu tinyoneki. Tare ure. Nuona thabibu cio ciaragwo huru baro iguru. Andu aingĩ a Mũrang'a twacirĩra kũ Gicuka na tũtimenyaga handle pace nĩ twenyeragia nyamu no nĩ ndĩrĩ mbegũ kindu gitari na mbegũ ri na nirega ngatu kwaja andu mamenyerete kunduria ri maikagia twiri ta capsule nĩ muthungu ni agura grapes ta icio karega na tumagathi uguo agatwikira kavakuri ithuĩ thaa icio tutiri yes agekira kavakuri akona thenema ng'ima ona kiundu gia tuma ihuririrwo akaruma kamwe kawa so sad Goko niyo mifure kirumaniririo goko na maritwa mathaki matarikite ukoragwo ndirite na rwere ruhima andu mamenya yaze kuruma mbere ona tari njiru wega ucio kwenda kanyamu kana muto kindu seedless tanto na to grape to hure tanto inukagiria cianari nuona ne kenyeria Monsieur me ordinary homes yes reke tuge kanyamu kau inukite na kori yes utukocio kainuka kurara no sasa no kau gatiraraga ona mundu angikorwa hunite atia there is space for grapes yes kuruona gakira ni micii no ya runda muthaiga naku kuria ona matunda macucia ni irio tukaikio ku thiini yes no riu ordinary homes yes gatingirara na goitonga ni kuri rumero ni rwiho rutacia magondu rwa green rwetagwo atia roru pio tasteless no ko goitonga igu agaro nutrition value ni eta sweet melon ni muthoni kana eta waze akaniruo ni ruo ru kwaja weru he hutiru ni thiete buffet nderu weheragira ta king'uki ithuĩ thabibu rĩ nĩ ikũgagia kahengere piũ ayerwo atĩrĩrĩ
thabibu guku ciekuo na mwatu kuinuka ne nguga mweke atia mutwiro thabibu aero actually na guku ne tuci processaga tukacihiha tugathondeka mithabibu yo miene wine kendo mahihaga cigatwarwo factory cia wine cikahihwo riu wega na cikaferment igatuika wine mithabibu iria miega ayo riu tukumuthondekera juice yayo nigetha kiugo rikio kue kabae twatwarire nginya andu akuria ria ndira mwaga ucio wa thabibu kahengere ri hindi yo hendete nginya rita ithatũ iramba mundu watigaie mbere kiremia nuguri ajuke yes na thonjo niwe ucio riu ena kabae kamithabibu yes ayikinya ria ndirari tie akianire mutikiume muone mwagori toy mwaonete ku mwaonire ku maga njekirira kangi we ndaigua kagira waugache kahihirwo kuma shamba mena macini irathia mwena ungi karuta thubu no kwaniriria ici ri irera mianyoni ku na kwena cia ngirini kwena cia mburaki gutie mithemba gutari na ndona iragethwo na magathi yes wakini ucio wakwa anjira ni undu wa itio ndehere utano uyu andu ariku andu aria ndira riu thina wa kahengera ri utie firiji ni ari tu nyamu ino ndenda ningi kurario ni gataga ni enda kuri refrigerator yes akihoya kwa neighbor riu hau niho maitani na neighbor wake wito wa Gathaiya tondu ruga wa Gathaiya ri mari kanire o mai tondu wa kuigari ni undu wa rights cia storage ri matahaya ngirathi igiri o muthenya ni arauga ni raharuruka na pace ni marakeria ngirathi igiri iria maraiguanĩire ibarauga atiriri muranyua mithabibu itu iria twamurehere ndawa cia fridge ni munyuaga tondu tia mamata ni fridge matari riu no ahoire kwa jirani uria wina fridge yes riu ni arauga wa Gathaiya ni menyeria mithabibu yake muno tondu thiko yake ria roire mairetu andu acio aria na manengereire ri nyamwena ihirwo raini ng'ima ya mithabibu kugethwo maramekundukia tocuru marete gicigo manyuite gicigo kigima kia mithabibu na matinge hitha ihe cia ndira kuranginya rangi miromo very excited aiwa no ngacoka kundu ku oma gutigacama na ningucokaniriria mbio nani ngure firinji bega biu na tigandeirwo thabibu icio iciendaga ningi urugari wa guku ndacihanda ndeirwo guku ri mundu acihanda riũa-inĩ ri citinanahagira tũbegũ twa Carolina nende atetia miongorwa the mithabibu ria ndira I don't know, they don't do very well in rera ria kuu no ciaga gutwarana that particular type yenda rera ria kundu kuhiu ria nda heho-ini ndiramwira atiriri riria ngucoka kuu ngoka ndirorere mugitengeria mahembe nie ndina thabibu ciaku ndikamuha ni haya indongirite nari mwatanuka tari cia kwionera